Manipod kini Kabsat Jingjing wano Jongjong ti may drama ita. Diti drama ama ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngam shoutout mampay kada Catherine Gay de Ocampo from Mary Jane Manglalan. Ni Mar, Arlene, Ashley Torato dita Milano, Italy. Kan Nanay Guring, kan Tatay Fermin Biares, dita Aurora from Sali, iti Hong Kong. Kastoy man ti kunanik Kabsat Jingjing wano Jongjong. Dear manang biyanang, may sa kalakyan kat adagayem ko lalaki at tultulungak nga agaram, tamasikuranak tawan matlat agbalin a nobyanan. Masaya nga anak ngamin ta nakatataer nga mawan paylat nobya na. No direto kabalasang mabain mat amang aram, iso asyak ti mangyar aram kan kuana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Tatang, rumwarak man pa'y. Amangan numarabyanak nga gawid. Neg, papanamanayin Jingjing. Jongjong ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amuyo man nakagurgurak na itanagan. Papanamanayin ko na. Kuyugak man niniriyo, tatang. Agpakpakuyog ngamin na mapanagaram. Mabain ka nukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain ngamin di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit, anyat maganap mo amang kuyukuyog kan kwa na ngay. Naimbag no tang tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko mo, tatang. Kaya't ko latulungan mo ta. Day talat tagar-ari man, tararamidan niyaw. Sana siyak tagar aram, tatang. Jagayam ko. Kuy-kuyogak lang mo. Abay, di pa inaklon tayo arman na ya. Mawanday jayan. Nakiasawan iti sa bali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Isa sa bali man ang arman na ita. Kitsi ka ngay. Agpaaram ka mo ito na. Tapno arman dakan kat asawain dakan. Oho! Siyak at aga-aram, tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram kan Jingjing. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay ayadi dak mawatan, tatang. Amuyo akas ti kinataok. Jak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kong agbalin nga asawa, tatang. Enya. Welcome to Jenna Almoite Drama. Jongjong, di tan sa mapanan. Agparaspasak pa yung amin iditalon ko. Anya, ay na maudin day ta paraspas. Mapandakay din tani, sayang tal daw. Jongjong, Oh, anya nga iti isagot mo kan ni Lovie, Neryo. ay, sagutak pa yaya, Jongjong. Kawan na. Pasut day ta ti panagaram. Ikam matitisagot ah. Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay, awan mula ni nanang masabaw. Ada ang agungat day dyan no kutsyak ti mula na. Pagsasawan na ka. Sige, dumagasta lang arudan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolatay. Anya nga iti kaya tasawon ti talo at tsokolatay neryaw. Amang ano di mo payam mo. Amok a, Jongjong. Sasagay sada at alaw kadananang kentatang na. Unay kamutin. Talo, tapno I love you. Apay, agay labyo akadagosan aya, Jongjong. Kawan na. Kanon tupay ngay. May mayat na ibagam adagosan tirik nam. Tapno amom na dagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang arod, mapantan, Jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta, umay nakakano arman. Ha? Ala, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pa'y, Lovie. Oo, itikas ta kinataer mo. Awan pa'y nobyam. Single talaga ti gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa'y nobya na. Kat si kakano ti korsonada na. Anya? Sapay ko matadanam na ti gayem ko, Lovie. Agayat ka nung amin na talaga kan kakad. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itad mo, Neryaw. Adoy, Lovie. Talo at chocolate. Ay ni, naggastos ka pa ilang. Kahit nagyaman na ka. Nadagaang ah.
Ni, agkalimduusan ka matan ni Rio. Ay, kwa, nadaga ang amin. Rumwarak man biit, inlaklag pa angin di tarwar. Nadaga nga talaga. Ni, awan matan dito'y ruwar ni Rio, Jongjong. Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Ayan mo! Ni, ison samot jay adda jay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo tataon. Paypayapayan nak di payapayan ka mat. Umay ka dito uy. Ni, insinyas na ti panagawid yu, Jongjong. Ala, napanan? Ay, unay mo tanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya. Pasensya mo dyan gayim ko. Talaga lang amin naman nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga kang amin. Ang mga no agatake ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagi. Kaya ta sa wanday ta, talagang agayat ka ni Lovie. Agnerbiyosak mo, Jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti ginapintas ni Love. Babae na ka makipinirengken ko na. Sabi no agnerbiyosak, kaslama ka sa angitak, Jongjong. Nalabas mo't na itan. At dagat kastan. Ano, agsubli tayo di balay da. Saanan? Intun mamin saanan, Jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na. Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyaman nak, nana. Apay, naggapuan nyo manon. Ije balay da Lovie, nana. Mapan kumaarman ni Neryo ngam. Imuna mo tinervyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am-am mo. Kabuteng na tibalasang day ta. Wan nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantag balin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ama kaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimawidan na. Saan matakas jay day di tatang na, sana yan? Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawa. Ba nag-apaka-stressa? No kasano ti kinachikboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na. Agsasaruno daytan. Jaklaan mo Kahat si ka ngay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalaking tumulang, oray sana na. Aglaklakayak lang nga na baraw. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mari Magda. Mabiit laeng paray. Aywan, at da ni Jingjing nga anak ko, di tabalayo, Mare. Ay, remor damot kininiryo paray. Ay, iso, matlajak man makita di balayin Kunak no aglaba, rimuar man gaya man. Iso siya malat aglaban. Jak amo no napanandamanon. Kuyog dagi dyan nga anak ta. Di da pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wing garaw. Ay, nagtataar, kin nagpipintas siguro tagbalin nga po ko, tanay sudat agasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo, Jingjing nga anak mo. Kay, nakatatairmit ni Niryaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Un nga ron makiasawa ko mga rudan. Tano saanan nga agbulbulakbol. Awan lang ron trabaho nan. Bulakbol pa lang. Imbes nga agtali na idlay di balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang nga tati papananda. Mapanda ka numit agar-aram. Yar-aram nan sa di anak mo. Wala nga maging gaita. Awan pa'y mutlat na nga klon kankwana. At dantulat ta siguro Mare. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Oh, agmerienda kayo pa'y Jongjong, ni Rio. Ni,
Nagtaktak ka pa lang, Lovie. Oh, Neryo, merienda. Aywan, adda ka no itad ni Neryo kan ka, Lovie. Ha? Anya day ta? Neryo, itad mo na ko na mga itad mo. Adoy, Love. Ha? Anya day to eh. Surat samot. Wen, Lovie, tama ba in ngamin amang ibagay tirik nana? Iso nga insurat na langan. Anya? Una yan. Basahem tula ang tilinaon dito asurat, Love. Ha? Ala, nalipata mo ton di pastor ko. Diyak na ilinong jenwang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamatin. Kunak no imbilin mo iji ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat jenwang ko. Unay matin. Nabanog ta nga imay dito, kalpasan na gawid ta dagos. Ala, umunakan nga agawid, Neryo. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga, Rod. Maudi kang, Jongjong. Kawana na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga, pare. Sige, mapana kon. Ala, mangan ka lang, Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko ama sida. Nakababainan, Lovie. Makipangpanganak mo dun. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray ta kanayon kayo mat nga umay dito'y balay. Di mo mat lang amin aklunan ng jigayam ko, Lovie. Kasano nga akluna, kat di mat agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon, nga may mayat mat la kumaan, no iti personal ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turid nan ton taagaram kan ka. May baganan tirik na na. Awan rik nakan ko na, Jongjong. Sikati kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Pudno ti imbagak, Jongjong. Sikati type ko. Nagugwapo ka mat ngam ni Neryo. Kun natartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jongjong. Taaklunan ka adagos. Tilay bagbagam mat. Di ka man mangrabak iti kasta, Lovie. Tamangan no aramidak ti pagbagam. Sige ka. Kun aramidom kay kayat ko Anya? Mapanamanan ni Rio. At napapanan mi kini Jongjong na lang. Mabaybay amon dagijay mulam. Matangkanan danton. Apay, di mo pa'y laburasan aya, tapno maila ako mo. Ipaburas kong to ni Jeka nakak na lang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawid na nang. Wano saan? Parbangon taon. Pasensya kayon ang Jongjong. Neryo, nabarta kakmatan. Italang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka madanagan tamawatan mi, Lovie. Agpapadat na yan na nabartak. Jongjong, agawid tan. Narabiin, di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababayin, Lovie. Narabiin, ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito'y. Inton bigatin nga agawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo. Oo mo na nga rodan nga agawid, Jongjong. Sikat mo agbati ka dito eh. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ni Jongjong ti kayat ko Neryo. Saan ka pagan ano? Ha? Anya ka din dahil sa ngay bagbagam, Lovie. Nasaysaya at no maamon ni Neryo ti pudno arik na. Jongjong. Asika ti pakarik na kitayat. Sika ti kayat ko. Di mo patpat siya ni Lovie, Neryo. Rabang na lang, dahil ta. Sige. Diyak nga rodan agawid. Maturog ta dito yan.
Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Jaski kamot ni Rio. Sinalbag ka. Sorry, Jongjong. Jak ing gagara ti amin. Jak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di ka mo't ngamin pimalag. Jaski ka talaga ni Rio. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traitor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kinaulimag ka. Kaslada na unag apang panunutay. Winaw, at the problema. Awan, tatang. Maikawak lang amin iti kastadjar mo. Kanayon ka pa'y ngaglaladaw. Apa yan? Awan, tatang. Apay di kay makawawat aya. Ya, Ni. Apa akas jay anak ko. Nagbalin matin anaungay. Hanya nga ti problema na. Wow. Haha. Ma. Ni. Agbakwar matin. Ay. Apay. Anyan mapaspasamak kang kajingjeng. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to mga min. Sumanao kayo. Panawan man dito eh. Ha? Sige garod. Makaamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. saanan na lang. Ay, nakabasolak ngamin kang kuana. Apay, anyat basol mo. Basta, dakkel ti basol ko kang kuana na lang. Kat no ipabalod nak, aklunak ikarok ti nagbasulak. Anyat inaramid mo aya. Nanang, dayjay tuman nga harak. Agbabawi ka na ginom iti day di agundaway. Nailaw anak, nanang. Diyak dinamnama akas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin aya. Bari Magda! Umayak man! Adda kayo! Nay, hindi matatang ni Jingjing dayjay. Ay sus, dayto yan ti pagbutbut nga nanang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam aya. Bari! Uwan, umayon paray. Mabitaang. Imayak mare, tadadakil a problema. Ha, apay paray. Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya, apay adanubyo nan aya. Kuna na may aniniryo nga anak mo, ti ama di sikog na mare. Anya, Iso ano mabaleng, umay kayo kumaijay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. ay naglukon dayjay aniryo. No kasta, adda relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, mare. Tanay, di mo't agsaw di anak ko no anya talaga ti relasyon da kininiryo. Naggayam dala ang ngunan niya. Sige nga rod, taagrubwat kami paray. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Neriyaw, di mo ibagbagaan na bartek ta idinabukal da ito si Kugwa. Anya nga ruti bagak, Jongjong. Ibagam nga da nagkinawatan ta. Ha? No kasta? Kayat nak, Jongjong. Tano siya, nabayagan ako sunada ka. Makitam, dinatiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Eh, sorry ka din, Jongjong. Pakawanan nak kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta tibagata ka dananang mukin ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababay no ibagata gapo iti arak iso nagsikugak. Kababay napakasaritaan ti kasta. Sige, matungpal ti kayat mo, Jongjong. Itatanalpasan ti kasariyaw anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon ije balay da ni Rio tatang. Tatang, yawid ko ni Jingjing. Kit ala Sapay la ko mga raod. Tanaragsak to ti panagdinayaw. Di kay to kumagap apa. No siya, ikarik ajak to apahan ni Jingjing, tatang.
Jak to baybay-an ti anak yo. Agyaman ak nga rod no kasta. Neriyaw This baraw. drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kinapudno na, Jingjing. Iso ajak mararam idi ni Luve. Tasika, ti kayat ko. Mabainak lang agaram ken ka idi. Tagayim kakat nga rod. Anya? Ken nadlaw ko ngagkursunada ni Luve ken ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akon dahil babae. Anya? Loko ka talaga, Neryo. Promise, Jingjing. Di kay baybay-an iti anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, tanakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti sikog ko. Kan nasingpet kamot. Idi damo, kontra iti kaunggak. Ngamsanitan? Talaga siguro alalaki ti para kanyak. Sana babae, Neryo. Oh, agyaman ak, Jingjing. Nakaragrag sakak. Ngamin, naasawak mo't laangan tinabayagan akras ko. Kat ikarik ngagsingsing putak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Nakitak no kasano ti kinasingpet kan kinagagat ni Neryo nga asawak, iso nga oray kasto ti kinataok awan pagbabawya ka na kiasawa kan kuana. Tay ko nada nga rodan awan imposible kanayat, no ay ayatan nyo ti tunggal maysa. Katita adan talong anak mi kat masikugak manan iti may kapat nga anak mi. Alakastan tugayam mo Jingjing. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kaya amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kada kayo amin, patgak agagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagundawai, isagot mi kada kayo. Di part 14 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni pagayam tayo adayana, sana pudpud no anagan, tintay drama ita. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear Manang Biyanang, may papan kan ayat ti padramak kan ka. At day di kalugara ka na kay relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay stambay. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagamon nagdagasat ko no awan. Tapno mutir aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, no ngay luklukwan na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno ibagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakawis itiriknak. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny. Manyangay, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw wano saan. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di siyak Kanya tulad. kausan! Ha? Halaw! Ang ipagaliston na! Awan pa'y may tultulong mau! Ay, ultimo agtiliw lang kung may timanabutay! Hindi mo pa'y maaramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. Italag siksikog tiyan aramidam. Istambay! Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay na ito'y alam mo.
Kumanagat. Tunog kayo, wasiwas kan. Kumano ka man? Sige, uwanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga, Rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Mana! Sayamay ta nakarik na day jata aw. Manaway. Apa ya nagbayagan nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa, tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Uwan. Taay ayatak ngamin uwan. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Andiyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka. Hindi mo amo tagpili iti pakirelasyonan. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilyana ngam isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang. Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakang kengkwana. Into nagasawa kayaw. Kasta ka day. Makasapul tumutla siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Into lakayain. Into nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggal agsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na bartek. Kunamlan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha? Tatang. Agpanunot ka ana imbag anak kao. Mukmet kait adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanen ti pagsakulam. Tatang. Biro dayjay ti pagsanggiran na. No oras sa aning agtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ro damang pakang kuana. Anya. May karem asinaamon dayjay ataaw. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki di anak ta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mait. Imbis at tulungan nak amang upay di anak ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Hugapukin ni Diana nga anak ta. Aha! Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam di anak ta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramaten na ti utak na. Ararbem kanuaya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklon na pa na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga asawa ko na. Ay, nagluho kan. Mangasawa ka, nga awang mapangasawam. Kantay nyo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga mutan. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Ultimo kalding. Uno aso la ko maatarakin mo. Awan! Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Di ka lagbain. Professional tayo mga rod dyan narimaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukas ta. Di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi ta anak kao. Sapay kumata tong palam ti karim kanyak.
Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan to lang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabitlang Laytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag na. Agpasyar ta pa, hanay. O sige, mapantangaro din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Hey! Nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kon sandya nagtanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na day di lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na di nubyo na. Ay-ayatin na ka noonay, lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsat ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pa magbaga. Subag. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ay, ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na di nagpakpakita kanyak. Ay, ang mga nun ang asawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga di nagparparang day di lalaki keng ka. Urekas kasano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas tangaran. Di kagdandanag. Lipatem ki di day di lalaki. Nay, si kamu kayam daya na balasang ka. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging daita ka awampay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan kumakang kuana. Tawan ti agbayag asil pong kang kuana. Tanawang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin ti nagbakasyon idiayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklaluan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi ni inton bigat. Ay manjak. Jak kayat da di lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talata ko man di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa. Jak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ka, ada ka.
Ang mga no, saan nga mo nila kay mo ti idadanon, main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Ket mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay Mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din, pagsasaritaan tayon ti kasar dagiti ubaing. Diana, pangaasin man nanay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. At nabayadak. Nabayagan nga utang ko na jay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Binay. Pista di ka bangi nga barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita, awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana, di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh! Naimbag man tad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Danipay kay nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulayang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, Heh. bareng agbalbaliw tuan, agasawa kami, tatang. Diana nanay. Agpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar iti lugar ti asawa di kumparik. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi Diana wait. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbol. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalew. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadag iti dadakkel mo ti panagbalbalew ka. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas dahi to yan, wine. Agsingsing putak taon numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa nga ron balasang ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi din. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dya tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni Kakapitra. Na nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny jitim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asim mang pengay. Tatang. Iso ni Cleopatra. Nubya. Nay bag nga oras yun, tata. Kastamot. Tulagan tayong ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramidang pinay. Kasano ni Diana. Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid binay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa nga ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto dayta na panagsangsangi mau. Agragsak ka ki di na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka ki dayta saan kayo pa nagkasar. Kasano nga nung nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga rupat kwarta na jay tao. Nakakita la baknang.
Ingkulasay nakadagosan. Heh, naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda benay kanjay nobya na lakay. Wine, bungga ti kalaysada. Ano ti sagana? Talaga baknang di asawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia, ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka ginobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga kon. Siyak tirumbang ay kalay sana, manang. Ay, kwa, nagsina kamin kan ni Benny. Kan, sa bali ting kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik! Ha? Ni marayan nga imadayo. No kasta? Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang? Ni Bini nga ex-maw. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan anatuloy ti kasaryo iti day di tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak ka. Aklunak manang biyanang nasakita nakiti hustoy di sana siya ting kalaysan ni Benny. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag kwa mading aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatangko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinagak. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak ka dagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam titan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amen. Ti surat ngayon tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, idiawang pay asawak na sumakiti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jak amo ngam naglaka amatin nagtiriknak. Basta ubing abalasang. Kat aramidak ti amin akabalak, tapno aklunan na ti panagayat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kita nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da. Unay mo day taabis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Tainak agaram. Anya! Kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunang. Apay, asino ay ati ararmag? Di ngay pingkeh nga anak ni Manang Karya. Anya! Ay, naglukukan. Nagubingan day jay. 14 sala taon na. Kinsi na? Ay, sumapol ka iti sa baling armag. Saan na dyan minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ngay, ayos laang magkani Manang Karya ti panagaram ko iti anak na. Ha! Anya kunana. Sigay, armag lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta,
Naulimag ni Manang Karya. Sana matagtagaray. Saan aya? Silence means yes. Ha? Iso nga amaw, nga wang problema ka ni Manang Karya, no armag ti anak na. Anya? Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa akin na po na Karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplap-dak no kas jama pa ni Jibalayaw. Ang amaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pa'y di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pa'y. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan. Kat anya pa'y ti aramiden na. Kwa, bayam Karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata. Numabalin, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan iti nasaya at kada kayo. Nakasagana akmait nga aguray, no bilang laan. Uray ag taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tata. Urayam langan nga ag-itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, hay, apo, nakababain. Imay pa yan ang mismo dito'y balay ti inana. Apay, kaya mau ti may daram. Ay, sana? Nukas ta nga raw. Sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulem. Tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay. Grabe mo, da kita tataw. Umapal sa ngamin, day di Manang Karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, How? Carmilaw. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko ti bagam. Tayong baga ni tatang kanyak. Di na kaya't apara iti anak mau. Ubing pa'y ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin silat tawon na. Minor di edad pa'y laang. Winay, di kagdanag, tadya kung sarong karan di anak mau. Tanya kaya mau, si katermat. Pulos mo't Ure kastuya, laki kita. Adamat taste ko Jak pagan ano, ti bumakitay. Ni, tanangam kumamot ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating jana. Umay kalabuyain, naglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Kitam ka dito mata ka ading kao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga, main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka ading kao. Dosi pa ilatawang mo, idi ka. Nainlaba kang ka. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga limlimag ko dahil jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko mamangyib kas iti mariri na kang kadyana. Ay, ayateng ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y. Agiskwela akpay. Kasano mga agiskwela ka ngay? Kaagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat agis iskwela. Aguror nung kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya mau siyak timang paadal kang ka. Anya? Apay, anya kaya mo akursaw? Kinamaestra ko, Manong. Idi pa'y laubingak akasta tarapaap ko. Sige nga raw, agin-roll kan taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, ulito dyan Ay, ayateng ka. No kayatan na, pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalay siya. Ay, kwa.
Damagak pa'y kanya apong ko ken dagiti dadakkel ko anyat makunada. Saanin ang masapol at damagam, ading kao? Balasang kan? Apay, manutawam, ma'am. 17. Balasang kan ay di kas tatawam, ma'am. Ay, ulit ay. Naklunin na pagadalang ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwila. Urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Kwa, Ngala, di ka apurain ngagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ha, ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay aterar mo. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon manin nga. Agimon Tati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit la tinakemaw, taparitan na ka amangarem ija anak na. Ado di tati maarem. Saan la dyan anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino manin nga itararmam. Diyak pa'y laybag baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kan uray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaon ta ilimid dati relasyon ta. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling makiday. Hindi ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday ka, dyan na. Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay aya, Hala, umantada pang usarap. pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mau nga karkarpintiraw. Gapu iti day dyan-dyan. Tulunga ka makaiskwila. Tapno yung agasawa ka main, adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mau. Una, Apay, unubiya mo na ya. sampay. Taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay suntukan ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanyak. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak, tatang. Ay, apay nga bain, anaisem ka iti ubing aya. Dagita ka tin-ijer ang tingkararman. Dagita agtawon kuma iti nasrok abayin ti termem. Wano dagita agtawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mau. Basta yag yun ti urnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan kabagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kuana. Wan, apaw, naibos nga rodan tayong padulin na kwarta na kanyak. Isaw ti papapanan ti sildo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti si daan, Mike. Kahit saan nan sapay mo't anubya. Apay nga'y agas-gastusan na. Kasjay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, adto iti kwartam Jana. Agyaman nak, Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Wang, sinabado ang agswildaw. Sikat ti papapanan ti swildaw. Pati tayo ur-urno nga apag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale?
Tano makaturpusak, agbayad akto manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, Barok! Agmerienda ka pa'y. Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, Barok, wan. No, sana gapukan ka, sana makaadal to apo ko. Awan anyaman na apaw. At da nga mintulagam, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mon ibaga manong. Ay kwa, tulagan may, sayatan na ti agadal. Ang mapayatol-tulungan to apo ko. Ah, Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso atultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga raw. Agyaman akmanon, Barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. ha? Graduation? Kuna yun, tay? Nay, apay di mo amaw. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kun kwa na. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Ha? Kwa, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, tay? Kasta nga tangag paisaw. Lay, si Kamagayam Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Apay, umay mo ka di mananig kanita lawan sa apo ko. Ka nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan, king kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid day ti lugar ti ama na. Sino kunti na itayagsapa? Anya, kakano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Sige nga ro dapaw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taon no da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana, Sang nga raw. Dagulit kayo nga. Neka di kagungad Kanyat pagong tamngay. Kasanaw. Dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingkamanin suknalan balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Ni mawan lata. Anya? Nay, si Kamat Carmelo, Barok, sumra ka. Agyaman na kapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na impakada ti pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, intarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiramon tayo tultulong mo kang kuwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko makasarita. Marigla daw, Barok. Ibagak to day takan kuwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo, kabagays. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli kanumag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na apong ni Jana. Tadandan ni minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwartana. Si Kamanan, Carmelo, sumra ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ko. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Inabayag mo urayag? Di yun sa mo imbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin Di po kuyo tinapanan namin na sapul ka, pati ornong ka. Naibos ka po kung ha? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta, Barok.
Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ka ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apa man na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat ko nga idadatong kaw. Kagkasar ka na eh. Ha? Na, adaya kasta tulagan yaw. Adda, inlimab milaan. Na adaya nagpinirmaan yaw, barok. Ha? Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na? Tasakpay kiti pagbalin ninyo olbudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami Ay, basta nun niya tulagan mi kandyana. Isuk maaramid. Ibagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta eh. Dakil ti habol ko kandyana ha. Tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana dito lugar tayo. At iji abroad. Kaya nakunada ma't abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manjak! Ni Jana, ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana, tatang. Awat mo ti Jayada, abayadan day ti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat ar-aramidam, awan kamat mo, tawan mo't nagpinirmaan nyo akasuratan. Nagsakit ti naramid day, Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo naman ti gasat mo, kaanakan. Saan siguro ani Jana ti talaga para ken ka? Ubing tumating kar-armain. Anya nga ita? Ay, tatang. Jay katawan nam ti armaim. Wan, ado ti irito miken ka no kayat mo kaanakan. Wow! Jak kayatin ti agayat antay. Manjakon? Natitikrakon? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwartak, kat iso tinaramat ko nang ikasar iti asawak. Adamot tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdenden na iti asawak. Alakastan, ti pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak tila dingit napasaram. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ngayon tayo basa wano'y drama ita kat manipod kinipagayam tayo nga isong saan napudpod no anagan. Dear Manang Biyanang, ado dagiti babae ang naglabas iti biyag ko ngam saan naka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta iso ti padramakan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysa. Asawag, abaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Jak maklom na ito napasama ka na giti aginak, manang. Abaya napasama nga katagwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin, ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalangan kita ti biyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka na kabalasang, manang. Kayat mo asawan. Addan ar-ar, ma'am. Ito na.
Awan mo siguro dakes na tabalo mo tayo. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam nagpiitan. Nalado ki dia. Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagaramiti sa balay. Nabayag basi nga liw-liwag ko tipan nakabalaw. Nabiit kit di tawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay mo't iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sa balay ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka magaya, mag-isong. Sumrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amo mo siguro ti makagapaw. Nga pa nga imaya. Kas iti sigaw, umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasarta nga ruday. Kasaradagusan? Una, ha? Di tanto malatong palta sana ya. Wen matkit di Anya ngay. Umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikat makaam mo. Kumusta nga iti barwa kasar baraw? Kasto yang kay. Naragsa ka madanagan. Ha? Itapay mait. Madanagan akangkal. Diyak maliklikan tag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga ki di mait. Sana tila pampanunutem kaanakan. Diyak kayat na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sa bali di mo na nga asawam. Sa bali mat ita. Unangin, kasanungin ng mabalo manay. Amangan ngamin naman nagibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti hos. Sapay na urnong tila baak. Bumasi ngaminan ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay si karayana. Itong bigatin at akuyugan ka. At dapay ngamin aramidag ita iyatalong. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alak te dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasa yawim mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa hakto agawid. Malangar na. Sikatin makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mati karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin tun bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa Uncle? Ay na! Ay na! Ay na ibagtay may ka! Ay ni bakit mau! Ikakitain! Araribungbungan dagiti tatao di karayan! Ay na igalis ka na! Anya! Sa dino bandang Uncle! Condolence bayaw. Ha? Ay, agyaman nak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak atindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin alugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat ng nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din plano ang mga asawa manan. Awanay? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mabalin mo pa'y timangi kasar. Ustal? Mabuti nga ka. Pagbutngam ko pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay narigat ti agmay-may sa ading ka. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton. Asino nga iti kabinadang mo iti biyag. Ha?
Ayun, malagip mo ni Arcela eh. Diyan ngay kasinsinday di feeling asawam. Apa ni Arsilay? Ag naadamot gaya man dito lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay, kasta. Wen, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Ah, Apay no armam ni Arcela aday. saan man atila ibagbagam mana? Ang mga lumasulisog ke mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading kaw. Sige, mga sawa kakit di man. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcelay. Tanapan biit ijay store. Yanos Monte Aguray barok, wan. Nana. Ay, isang. Talaga ka di anapudno ka iti anak ka. No kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kaya't kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kan nasingput ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Mayat. Mayat ti kasta, barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? Wala silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasanaya. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Ah, kuha. Di naktunga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mang loko kong kamay. Nang rona ka, lab na lab ka. Sige nga, Rod. Aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na ka nga, Rod. Ay, ayatan ka man. Rumuwarak pa'y manang. Ne, papanam ading kaw. Agara, manang. Di mat kagap-gapom ijay balay da Arcela. Agsubli ka manin ijay. Kundi mat ko nam ngay naklon na ka. Arma manan. Saan ani Arceli termag? Sino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay nga agaram ka iti sa bale. Kat adda lang arudan nobyam. Ay, kiwana. Tap na da reserva, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagam mo. Kiwamit. Nasaysayatin, tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumata, danam namakeng ka. Isong? Di na ko maparigatin, Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sain. Sapay nuwangken ba kati sa pulen ni tatang ko ama parte no ada mange kasar kanyak isong. Ada ka dinuwangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pa'y dagitay sa nga pulo ababoy ama parte Anya! Ay, dami nuwang kao. Magbiro kakto iti baka, Kinsa nga pulo ababaw. Pagbalinag to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti saganan no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodi na. I love you to ko nam kanya, kaon. Sige, alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito yung balay. Iso sige, I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isang. Uray simple lang ang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apo kaw. Di uray duwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading kaw? Duamot tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basik ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Agpirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulong ti inana. Anya? Wait! Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam?
Kun naimbag no saan ang masakitan ni Angelina. Numaamuan na ani Arceli ti ikalay Sam. Ilimog minto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mapantayo iti sabali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a reception. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia? Ti maipapahan iti nobyom ani isong. Agkasarmat ka noon. Ha? Mi, saan pa'y mat-anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti ikasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di tang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-lukwan na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko hinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino kunak na di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino kunak lagayam. Dua magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni Isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan nyo? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam kaw. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duwatang magayam. Ibagam ti agpaiso kanyak Isong. Di ka aglibak. Ay, kwa. Wine. Aklonag. Ada nagkinaawatan mi kini Angelina. Ang sikat ikasar kaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak Isong. Kwa. Sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay Anubia. Ay, baka wanin na kumarsilay. Sorry Saan na maulit. Ala, agawid kan. Dapay papanak Isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Kagradwaran ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Ni Ivan nga siya nga agpampanunaw. Jay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan sir-sirbe na. Saan kumamata kasta ti panagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak kao. Wen tatang, itilikodan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan. Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman aya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nana. Ha, kasta ay anak ko. Ay na, nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay na, nagsaya at anak ko. Kablawan ka. Umatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Aguray ka. Asin na, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga dito'y tao. Nabartag man ay katila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay. Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. Uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apayakas to, ito'y anakaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran tata. Kaasi mo. Mangibabain, lablab sandalatan dito'y, akas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na, sakbayan na ginong. Anya day ta?
Sa nga supot at tinapa, tendaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya, Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paaman ang makaring maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. Ha? At tinay, Ne, nangalaan manan iti kwarta. Eh, no kwarta lang ako. Nagado, ti mabali na pagdiskitaran di ta. Nakumboya day ta. Anya, Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itagkula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kuman, dagbartag. Kita man ta itsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyo mo't aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din nanang. Sa nabali at amo mo't limitasyon kao. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ah, ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo't no makikabkab balayak latan kada kayo, kat anda mo't ang trabaho. Kaya man ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Iso nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak nga agpapaaramid iti balay. Ay, malangaro na. Da kamilatan ka ni nanang mau ti mapaan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kamin kinitatang yo anak Ay, di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartag kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Nitahan mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya, kaon. Sana mga gulgulo na mabartag, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, uwan naman. Ala, mapangkay nga ruday. Sumarunuak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makainanamit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kabsat mo, aya. Ay, kumpurmay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di amak adumarayak. Tamang ibabayinak kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday dyan yung bagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Arak ki dahing. Uray may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakan ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwan, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ha? Ay na. Opay kay pay ka.